баратамын өзүңө шашып. Тосуп алчы кучагың ачып. Бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым ушундай сени көргөнү келди. Сизде аз да болсо ырсаптар бар. Апаке, бүгүн сиздин байрамыңыз куттап келип турат. Балдарыңыз үйүбүз шаңга толуп бүгүнкүдөй ар күнү ачык болсун манайыңыз. Кеңешип акыл айткан жардамыңыз дем берет дайым бизге караныңыз. Апаке, туулган күнүң куттуу болсун. Ден соолук, узун өмүр каларыбыз. Ар дайым акыл айтып сөзүбүзгө, кара сиз биздин көнүбүзгө. Апаке, өмүрүңүз узун болсун. Көл берген сиз болуңуз төрүбүзгө деп балдарыңыз билет. Апа, 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 сени көргөнү келди. Бул өмүрдө барысы жалган. 100 калоонун 90 арман. Менде убакыт, сенде жок дарман. Апа, сени көргөнү келдим. Түшүк тартпа, керек эмес чай. Өзүң барда көңүлдө жаз жай. Кызың чексиз бактылуу да бай. Апа, сени көргөнү келдим. Апа, 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 сени көргөнү келдим.
Жайна, жайна, жайна кыз, арман болдың сен менің. Жайна, жайна, жайна кыз, таңдауым болдың сен менің. Жайна, жайна, жайна кыз, арман болдың сен менің. Жайна, жайна, жайна кыз, таңдауым болдың сен менің. Сайрайды, бұл жетпес қызды айдағы, кездестір маған тәңірім, жолықтырмаған жайнаны. Үмітті сенен үзбеймін, көктемі келмес күз деймін. Жайна, жайна, жайна қыз, өзіңді ғана іздеймін. Жайна, жайна, жайна қыз, арманым болдың сен менің. Жайна, жайна, жайна қыз, таңдауым болдың сен менің. Жайна, жайна, жайна қыз, арманым болдың сен менің. Жайна, жайна, жайна қыз, таңдауым болдың сен менің. Меймандар, мына бүгін қошынабыз сеңдебіз Гүлбараның Мұхаммед пайғамбарына үммет болған күн екен. Ушул күн менен чын дилибизден биринчиден өзүбүздүн кала бетине коңшулардын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Коңша дайым бар болгон, балдарыңдын урматын, кыздарыңдын кызматын көрүп жүргөн. Таның сак болсын, башың ак болсын, балдарың аяғың колтугудай болмат берсин, обас олмат тайбас талайдан берсин. Әрдайым бактылуулукта мынан бияга каалыктан, бактылуу дөөлөттүү каалыктардан насип этсин. Саламат болуң. Мына жерде турган коңшуларыбыз Гүлбараны изатырмат кылып келгендер, Кудагыйы бардыгыңарга ден соолук, узак өмүр. Әрдайым жакшылыкта да жүргүлө. Мына келген меймандарыбыздан силер дагы элдин кызматында чарчабай, ушунду бардыгынын көңүлүнө ачып жүрө бергиле. Неме максат болсо алдыңарга койгон максатыңар әрдайым Аллахтын амалга ашсын. Ден соолукта болгула. Бар болуң Гүлбара. Әрдайым балдарыңдын кызматын көрүп, урматын көрүп жүрө бергиле. Мойдун икенин көргөндө Алла таала сага берсин мына бияга энди. Абаз баламан кая сени изат урмат кылып мына келиниң жаныңда шуну көрөт. Шулардан рахмат. Сени урмат кылсаң, буларда кахаласаң мына бала багышында вакыт келгенде буларда көрөт. Көз ушул жаштардан камчылыктарда ең биринчиден заманыбыз тынч болсун, Аллахым ден соолук берсин. Заман тынч болуп, ден соолук болсо бардык нерсе болот. Бар болугула бардыгыңар тынч болгула. Бардык меймандар, коңшуларым, бардыгыңар kuş keptiler, şu mana komşum Gülbara'nın tuğan günü ekan. Şunun balası, benim balam menen aka bolup şol uğlumdun tuğan günü ekan. Mana kişilerge balasının tuğan günü ekan. Şularga uzun ömür versin Allah'ım. Tügönböz baylık versin. Şu yeneleri, neleri silahın жақсылар. Jigitlerden bolsun, eri yurtuga kerek degen jigitlerden bolsun. Ömürler uzun bolsun şu baldarından. Şulardı qarap yürgön eylesinin Gülbara'nın ömürü uzun bolsun. Şularga toylardı kılıp, toylarını görüp, masataga jetip, şulardan sarpaylarını kiyip yürü versin. Baktılığı bolsunlar. Bardı, ömürler uzun bolsun. Bardığız koşularız, komşularız bilen birlikte. Bardığı ömürler uzun bolsun.